1, 2, 3, 4. Hey, hey. Woo, woo. Nataw ko sa likod sa kabinet. Way light, way bed, way internet. Ako rang igsuon na haksa sa floor. Kidos pandayon, my heart was sore. Pagdakon ako sige lagdagan. Everyday murag mission impossible ang dagan. Kada tunog sa tawon murag kog ma-faint. But I'm a rock so I just endure the pain. Ay kaluoy na ko, oy. I'm just a roach with a dream, you know. Pero kung makitan ko sa tawon, ipis, end of my show. Ipis atong ko ni mama, dislike ko ni papa. Live pa sa TikTok, OMG what a drama. My life so tragic, hastang paeta. One day nisuri ko sa kusina. Pisra ko nangita og sardinas. Pero paglihok na ko gamay, boom! Ni viral ko sa Facebook, 10K likes in one room. Gi-edit pa ka og i-slow mo. Na ay sound nga, boom! Panes, murag superhero. Sa comments kay nag-away ang tanang patya na. Ayaw kay cute, unsa man? Ay kaluoy na ko, oy. I'm just a roach with a dream, you know. Pero kung makitan ko sa tawo, all I want is to survive. Dili mo disturb, just try and stay alive.